Moli aku le nganga fakai le ngai kuar ka koinga. Ai fakari mai foi lau ngai kuinga. So se fala lave le ngu poi ponga maliu e ambe la pisi ka fainga. Awa a saule lo la pisi kumu ngau la pisi fala lave. Fa felo usoka. Ai sea. Sorry. Lembang ko suya ga kale fayel media. E ma se pisi sero koinga. Ala me manyo business sa ko mai ngola pisi si ai. Ole soli chula fono le mai la pisi company business. Lung mola pisi awala. Fa se fala ingalo lo bisi. Ala make a few parts of my ilang parts malo mercury. If I told you to find low man matangal vengo puna o for natural masio banga. Aso kau nga wa electronic waste. Kau ngala lo rubbish. Pamit. Are you serious? Ele kupe fai pisigisi ele kongiska vale ave ka fainga. Kau yang me. Get out of here. Samoa, chancho ngalu fa tasi ia fa chuma wina pea le matango fio Samoa. Are you done, Cuz? Just need also back to New Zealand. How about some hot umu of tar and banana? Yeah, but I want something different. Something hotter. Ngai fa long ona sauce fe wala Uncle Johnny's. What is that? It's a hot chili sauce from Uncle Johnny's. Full of flavor and heaps of heat. The heat is on. Fema why? Emma was sauce fa lolo. Full company for Uncle Johnny's. Oh, let's go. Made with freshly harvested hot bird's eye chilies from our local farmers. Pickled to perfection with love and care by Uncle Johnny's. Jody Philly. I should have level free there. Level free? I got on the movie. That ain't 1 minute. You toss? Yeah, go. Go. You play ball over there. Yo. Hi, how can I help you? Don't let fear stop you from investing in your future gains. Open an account with UTOS. Fautuanga. Pe a whai e wha umi o na a fia le whulu māsani. E fautuaina le wha anofo e sea i lo whale ina ne ia a fia nisi tangata o le a inga ai mai se tamaiti. Ia wha awa wina pēr le inuino fuala au, mo i lātou e iai ngase to mau. Ia lava le mālolo ma whai le tali fofonga i temi uma. Ia whai ni au wha atinonga wha fia fia ilo ma whau. E peo le whai tautusi, ma whai sautatalo. Ia tele le tau ma whai fuala au aina suomalie, ma fuala au aina mata. Tā ofi le uloula te paa ma le inu ava malosi. A whai wa e tinga ina le whulu māsani, vave va ai se fo mai, po se fale mai la tane. Tā ofi le pepesi o le whulu. Let's do it for Samoa. Talo fam fa atu Samoa mal puleanga fa ki epikpo Samoa pia. Ai usi mai ala mai mo nisi ne fa popongo tatu talo tsautsai mo le nei asolulu aso tsols fulu o ke topa lua fe lua fa. Mo mo atu tatu talo ne afiafi pasia le kapeneta le aso farele a ngai le aso ngafua
Maaso malo lo mo tangata whaingaluenga le malo. E whawhetai ai le talinga malo i le whontanga taitai o malo o le taupulenga. Katalina Tovia, mo le reports. O lea ua ae ai se tō whai le kapeneta. E tauala mai le whautuanga le komisi o ngā ruenga le malo. O le a whatino le malo longa umi mo le whai ungo le vai aso, long weekend. Mo le au whainga le munga uma le malo. E afua atu le aso whareile nei, aso mua November. Se ia o atu le aso ngafua le aso whao November. O le saunoanga le ale a fionga le panemia, fia mena o mi masa a whai le tai au nei. I le sauni ngā lotu wha le malo. E whaafetai ai le atua, wei umanungia le tani ngā malo a Samoa, sa whenga iai le vai asa toruai. Mo le whanatanga tai o malo le taupulenga, mai le asalua se fultasi o ke topa anga i le asalua se fuluono o ke topa lua o lua wha. O ia aso malo lo wa finangaro iai le ka peneta, o no le matanga o fiota penanga e maise le tani ngā malo a Samoa i so se vaenga, e au fia i ma le tani malo anu umafio anga. O te whaftai atu le pūlenga mamalu ali in whaipule. O whaletua matausi sa o au maunga whapele malo si o nu. Whaftai tele le tari malo. Whaftai le anga le lei. O le maua tai o malo ma o lato usu ngā whono. O le lato mai moa i te unga matango fie. Sa te wina ai nuu mafio anga. I tanga vai o atonu uma o le taupulenga. O lanu ese o te unga o ai, mawhawa ai. Ai maise, o lau fufonga fia o le atonu. O Samoa o le atonu whamanu ieina. E maupopo, e file mu. Mai soi fua sa o loto na tangata. Whaafetai e le panemia i nātou umalawa taito tasi, sa tongi maa ma puru lima whatasi le whamoe. Au fiai ma paanga mai whafo, whapea whala po te pitonga umai te tonu o Samoa. O le tatalo le whianga le panemia, ia ave a ia i pea, le mātango fia Samoa e peo na iai le tani ngā malo, a ngā ia tui le lumanai. Ia le atunu pele, e mawalunga le whatinonga le tātou ngā ruenga. Sa whatino mo le whonutanga a tai o le taupulenga. I ona vaenga uma. Mau te tali tonu, na tausoa le tātou avenga, ma maa le avenga. I lo tātou lima whaatasi, ai maise ole fetali tonu wai. E tū le tangata i lana, i le whamaungi, ma le whai mea sili. Wa i ila atoa le tātou atunu. Ia alo whai. Tātou whaawa wailoa, ma si itia le tausinga o le tātou tofi o Samoa lea. O ia aso malulo mo whata oto atu le panemia man ka peneta i komiti whatonu ma whaururungu whala poptonga le malo. Le whiutana inga o ala tonga luenga mo aso malulo o ato whaina. Ina ia ngā apea le atunu i le au nanga mo le saifua lau le lei. Talina Tovia mo le tautai. Nisi o tala, tapunia le fontanga whawau malo e te e atuai i le whaongaine tangata taalo o whala au po vaila au. Katalina Tovia mo le reports. O le asona nafi le na tatalalo i ai le fontanga whawau malo, ale whala poptonga te e atu i le whaongaine o whala au ma vaila au e tangata taalo po le vaenga o taalonga. O le whamoe sa awai i ai minista o taalonga mai atu motu le Pasifika, o le presidente le whala poptonga le lalolangi ya Wito Lipanga, ma le whatonu sili ya Olivia Nicolay. O le awhianga le panemia awhia mena me mata awhana saunoa i le saunoanga autu e te talaina i le afonitanga. Saunoa awhia mea le nau te ingo Samoa ia fo ia le whawhitau i o loo alia e mai talonga i le whaongaina lea o whala au whasaina e tangata taalo i taini o talonga. Ma le aunga autu lea o le afonitanga ua usu ia mai Samoa nei, ina ia whiwha asoa i ma whaali manatu i fo i a i a whawhitauli.
Ya le fa malusia te atu le fa nga ina fa la au ma baila au fa saina tanga ta alo ia ngale lue fa tasi ia au sia sini au tu me ia fa tino fa nga mautu e tau fia ai le fa nga fa sori tu la fono tanga ta alo o fa la au fa saina ina ia sa o loto mai ai sa no afia me i le va inga lau tele i mo o mia lava le lango sua nu ma piu anga i le ngale lue fa tasi ai ma fa la pop tonga o ta longa ina la tau pito la au tono fa nga nu e fisoasoani i le tau fia o le atulanga. O le aso na wha amai ai nai le afonitanga. Tanina tovia mo le tautai. Uncle Johnny's continue to bring you quality ice cream to ensure families have a great time when getting together. With delicious, yummy flavors of our nearest range of premium ice creams, Uncle Johnny's is all about making sure that our brand remains a family favorite. Uncle Johnny's ice cream is available at your favorite store nationwide. Visit any of the stores near you or better yet, come to our Vitaly factory for your orders. Mai mo mai loi talo le Pasifika, mai a Catalina Tovia. Tala flava se faliunga nei tala mal Pasifika, mi putia mai le tio fa va malo New Zealand. Whai na wina ati lang malo si company Uncle Johnny's. I talo to mo fo se asia singal president Rwanda ya Paul Kagame i Papua New Guinea mo tau sanga nei. Le awai fa mana tuina limas futa sanga tuto tasi o Papua New Guinea. Olo ye fo le amalanga atu se sui malo Papua i Rwanda e sa ili ati na e mo le tu tau fata wa inga i le vau malo i lua. Whaniet panimio Papua ya James Marape sa mawale la whainoa inga ma Kagame sa mua i le whono a taitai o mano le tau pulenga. Mau la whasoa ai inisio a tinai. Nei e tau a fhoi, wa telefona tanga ma whainoa inga e whasoa i ai Papua ma Rwanda. Peitai, ele i ai lawa se whainga paanga i ni atina e mautu i le vau malo e lua. O loo ngā lulu e le malo fiti mo le whoi o a whianga o tangata nuu mai tā whenga i le mae ai o lo longa i le whai unga o le vai asu talwai. Pipatia na asia le minsta fala lave tupa fo se ia fiti ya sakiasi te toka a inga o lo i tafo vai tafi. Mana ia ta ua o lo ngalue fatasi le malo ma le mtanga luenga o fatuanga ma isi vaenga le malo ini awala e fo ia ai a fianga tangata mai lolo vaia i le anga i luma. Peitai o lo utangai i se fofo vave mo a inga o lo ua afia i te minei. Tala i el Pasifika mo le ne fiafi to fa safe one. Talo soifuanga le Kalesia Katoliko Lalangi mai a charity tuala le misio. Talo flava Samoa ma le pulenga whakepi po Samoa pia o talo soifuanga le Kalesia Katoliko mai ima o le Lalangi. I moa itala a mataina sa ini ngā tupe mai le Kalesia o Filipaina i whatalosanga tuina whalawaitele i Sosani tangata na afia i le afao Christine. Mai fono i pikpo al malo Filipaina e tawala i le awaunanga ngalei al whapotonga Caritas. Lato a matame i whatalosanga mo sa ini ngā tupe e langanung sua mo a ingam whapotonga na afia i le afao Christine na mali li wainisi e se lau tolus fulwono. O foina fo i le anganga whaamausali mo tangata o le atunu na lato talosia whaatasi ma tangata o malanga sa awai sauninga o le angelo mai le tamatu sa i le aso luas fulfito o kito palua filua wha. O le sui e pikpol bi kariatu, Calapan, nia Bishop Moises, Cuvas, whaasalawina i a taulanga whapitoa e awina mai te tonu o au lotu o a onga katoliko ma au fisa o le Kalesia. Whaupopo le whaatala ula a epikpo a nga i ainga e tele le tamau ainga
Whapea whapotonga ma sosi I bloketi manisi o foa I tautupe e Soswani. Walawi whemalanga inga I lunga a wala mo tangata au mau I le pitonu o afia le lolovai. Le ana taia I le afal ma losi le mtangan bengan malo le ofisa whaatonu I tau whalawi whaafuasei. E silia I le iwa sila au fitus fulwafe tangata au fia itina o tamaiti ma tangata matutua wanga I Solomoni si ono fuanga ma le selau iwa fulwafe o a inga o loo nonofo I tutono fale le tumau ma pitanga o whaanonofo atu iai. E mole ni taimi. I tala whaawau, whaanaunga whaasoa mai le sui na lawe ina mai sawanga. Ia Joanne Carlos Cruz, o loo mo omia le whaaleo ina ma le Soswani mai I tangata oma e mo I la tōna sawa ina. Tuina mai se ripoti fōu whaale tausanga mai le ofisa le ekalesia le komisi mo puipuingo whanau. Mai le tartonunga Joanne Carlos Cruz o se sui na lawe ina mai ngaluenga o taito alua ina I lato leolanga toe whawina ma wha mauti noa I awane toe tupu mai I to inga sawanga I le lumanai. Wha soa na whai ai tu stala le liti o le Vaticano ma le tala o ni wha upunga e le taitai o na wha longoina I totonu o le li o le ekalesia. Puinga ia saunga le mo whanau I le whainua mai o le toatelo tamaiti na afia ia I toainga sawanga na tā ua mua ma ono nofo I le loto tinga whailoa Cruz o lona whamoemoenga I lana reporti o le awhai ma whaosfianga mo nisi I a ngai atu ma o se reporti na whangalue ina e le awhingaluenga atoa na whaatino mai le whatu, le mawhauwhau, ma le to mai, ma vainga au pito sili on tau a sa tapina ina ai, e le au whengalwenga. I lona I roa e le o lava, ai I lona manaonga, ina ia iai nisi reporti tustusia I aso o iluma, mai tangata I langolango ina, ia e na afia I sawanga na whailoa ilunga, le tau fia I ngaluenga le ofisa komisia le ekalesia. Lana whaamalo si awi le ekalesia ia awane I whewhewe I e na afia msawa ine totono o le ekalesia. Whapei lava o isi o mta upu tau whawhita uli I sawanga, wana o se matulu lea mai le aisa tele. I le opo se lilo I a te ia, I le whaawau o le whaasoa. E toa tele tangata le le iatu I le ekalesia. Ai ona o loo iai foi le taimi lava e tasi. O tangata whaale tōnunga na o ngā nuenga leanga lava e le le iai. Ai a whaia tūla I mai ma whaaleo ina e I la tōna sawa ina whaamalosi. E tāua tele ni ngā nuenga o loo tātou whaaleo atu mo I la tōna a fie sawanga ma ia tali toluina I la tō. Tātou taitoa luaina ma fofoina manuanga o I la tōna a fie sawanga. Whaamautino foi o ia awala o le atu I TTI le whaafita au le mai le ona toi tupu mai. E tala whai u whaatalo sanga tupsa mana tua alo a afia I tawa I tatalo mo se file mu I le lalolangi. Mala au whapitoa po Francis e talo sia se file mu mo tangata uma o lo tātou lalolangi. Na whapitoa le tā ua mai o atunu o Ukraine, Palestina, Israel ma le Panona. I le whaaiui o sauninga o le angelo a le tamatupsa I le asusa I le nofuanga o sangata Peteru na momoli ei tatalo. Whapitoa ia tā ofi o sfainga ma ia whaalonu ia soifua whapa ia ino tangata. Ia whaamua mua. Whaatatau I wainga o aso taitasi, whaawau mai al tupsa. E momo lava le afia mai o tangata anu lauteli, ma le ana noa I o tangata wa afia fua, o ata pueina o alo o loo whasi o ti le aso. Lana whaatalo sanga mo a tātou tatalo mo se file mo. Toi whaamanatu mai o le vai aso asau, o le fonutanga whaamalo ale kuluse momo. O le atatalaina I totono sineva I le sauninga mo le atoanga o le fitus fuli matausanga le tausinga I le atunu o ia inga le whaapuatu patonga. Whaalia le whaamoemoenga le tupsa mo le whiloa inga. Ia avea o se tau whangwhango I le mawhauwhau a o whea ngai ai mataua le ne taimi ia manatu I tamali anga o tangata ma whaasino manga o tangata no lautele. Whapea mano whanga tapuai ia whaalua nungia. Ia tāo fia I tula whono lalangi le whaatau o soifua. Whaanoanua tele I le waaia
o maota ngasi mawhalea unga ua wha mane peina ona o tawa. O le tarusanga na mamoli mo le aunotu o Mexico, o lo fea ngai mawhaanoanoanga ona o le whasiotia i le asusa o tuanai. La lato si taulanga na tausia le palisi ya Father Marcelo Perez. Famtalaina o siena au auna tu mau mo le atua i le tausinga whaleanganga o le whaapautunga o tangata o le atua. O lana whainga taulanga e whaapeio nisi o si taulanga sa whasiotia foi i lunga o le talainga. Ia vea o i lato ni whatula au e whaatupuina si file mo ia taula ola il fatto tuanga I soifuanga o Kerisiano e le o tula fo ina I tatalo tangata o Filipino le atunu o na whaatia mulmulinei ia I pelanga le leo le atua ia la tau tutu maupea I le talitonua atu I le alii ma le whaamae al forsanga le tawalanga tamapa ia whaamnatuina o le limbas full tausanga o ngaluenga na whaatomua ai sanga tu Paulo Leono le ofisa le kalesia le komisi mo le wafea ngai matapo inga lotu ma le tapo inga iotaia whanau ngala na fionga whamalo si au ia ilato uma o lo tau sisi le whaio whatanoanga mo se file mo I le mawhai ngata ai. Maria pa iai le tamaitai o le lo salio talo sia I mātou o sulu whai atu I hati oi. Le tamaitai pa ia o le lo salio talo sia mātou. O tala I o soifonga le Kalesia Katoliko, whataitele langnang sua, le Jan Mouse Company Limited. Whamanuia le atua ia Samoa male puleanga tō whasoifua. Whaiunga le nā tato talo tautai mo le ne afiafi, mo le atu whaftai a tato sponsors, Uncle Johnny's Ice Cream Factory, Jan Mouse Company Limited, Malmatanga luenga puna o whanā turam sisio manga. Ia manuia tele le nea fiafi Samoa, tō whasoifua. Mai tau wina le whaatuputupu lo ia o le sunuina o tau tai tonu o Samoa. O se tasi o whainga o lo tamu whaile mtanga luenga o puna oa, whaana tua ma sisi o manga fo ia. Ona fianga o ngaonga sisi o manga, ai maise o soifua malolo ina leo tangata lau tele o le atunu. I lalo le tula fono o le whaafoe ina o ngaruenga tau o tau talua fesfulu. Ilo na vaenga sifulu ma le valu o lo oa iai mua. So as tangata sunuina ma le ilo le leo tau tai au fiai iunga o tau tamtautia, mawaila au ona, lua, so os tangata na te tutuina se afi pe whaolaina se afi. E tutono se no fuanga e whaaputuai o taota, po o se no fuanga e whaafueinga luenga tau o taota. E te tau na mōlia I lalo le tulafono, pe a whaamaonia lana soli tulafono. Ta ofi le sunuina o taota. O le tātou ngarulu e whaatasi e manuia e le tātou sisi o manga. Ai maise o tātou sao lea mo soifua malolo ina o e maa. Mo nisi whamtalanga, whaafisotai mai mtanga luenga o puna oa, whaanatua ma sisi o manga. Johnny's continue to bring you quality ice cream to ensure families have a great time when getting together. With delicious, yummy flavors of our nearest range of premium ice creams, Uncle Johnny's is all about making sure that our brand remains a family favorite. Uncle Johnny's ice cream is available at your favorite store nationwide. Visit any of the stores near you, or better yet, come to our Vitaly factory for your orders. Puipuinga o le fulu masani. Pe a whai wa e a awhia ia unga le fulu masani. E whautuaina le whaatinoina o puipuinga nei. Pupuni lo fofonga pe a tale pe mawhatua. Fufulu mama lima I taimi uma. Whailo tali fofonga I taimi uma e puipuia mai ai I si tangata. Ia e nofo I le fale ma ia lava le malo lo. Tau mamao mai nofoanga tumutumu.
e vavei le pipisi al fulu. Ta ofi le whanau mai le aonga pe a whai ua lia e lia aunga al fulu. Tau mawhatatau, ma ia tele le vai e tau mafa. Inu ni fuala au mea tinga pe a fiva pe tinga le ulu. Mo le whanau, ia inu tala vai e peo na fautua ina e fo mai. Ta ofi le pepesi al fulu. Mo nisi whaamtalanga, whaafsotai le matanga luenga i le ono o po le valu se lau ono whawha o. Greetings and talo falava Samoa. Here's another edition of our Tautai News for this Wednesday, 30th of October, 2024. Leading on our bulletins for tonight, the Cabinet approved public servants' holidays from Friday to Monday after the successful hosting of the Commonwealth Head of Government meeting, or CHOCOM. Catalina Tovia with that report. A Thanksgiving ceremony was held this morning at the multi-purpose gym at Tonaimato to acknowledge and appreciate Samoa's hospitality and hard work during the Commonwealth Heads of Government meeting last week, from the 21st to 26th of October 2024. The ceremony was attended by the Honourable Prime Minister Fiame Naomi Mata'afa, who spoke on behalf of the government, expressing gratitude and acknowledge everyone's effort, not only the public servants and government organizations, but also the private sector, especially the support of the ali'i and whaipules of each village. According to Fiame, to honor the successful hosting of CHOCOM 2024, Cabinet has approved the long weekend holiday from Friday 1st of November to Monday 4th of November 2024. Fiame said the executives of ministries providing central services to the public will be responsible in assigning and allocating their employees during the long weekend to maintain their services for the public. Talina Tovia for Tautai News. In other news, the inaugural World Anti-Doping Agency Forum was officially closed this morning. Catalina Tovia with that report. The World Anti-Doping Agency Forum was officially opened yesterday at the Tanua Tusitala Hotel at Songi. It was attended by ministers responsible for sports in Oceania, also the president of World Anti-Doping Agency, Mr. Witold Banga, and the Director General, Mr. Olivia Nickley. It was also attended by the Honourable Prime Minister Fiame Naomi Mata'afa, who delivered the opening address. According to Fiame, the forum is mainly to foster a collaborative dialogue among key regional stakeholders to enhance sports integrity, governance, and development. It is to address crucial issues related to anti-doping, fair play,
and the future of sports in the region. Fiame said the meeting hopes to strengthen commitment to clean sport and anti-doping measures among Pacific Island nations, enhanced cooperation between governments, World Anti-Doping Agency, and regional organizations, increased sharing and adoption of best practices, along with mechanisms to measure progress and greater public awareness and support for the clean sports movement through regional media. The meeting was officially closed this morning. Talina Tovia for Tautai News. And that is the end of our Tautai News for this evening. We wish to acknowledge our sponsors, Uncle Johnny's Ice Cream Factory, Chan Mouse Company Limited, and the Ministry of Natural Resources and Environment. May you have a blessed evening, Samoa. So far, so full. O mai tau ina alfa